cereire. Inoro's finest, DJ McGeorge Sapiri. Wakaizi ngekirere ya ringi, wakaizi tavumilia tena. Ora wale motumia wakwa, ora wanginya mbele ya siana, ora wanginya mbele ya siana siya kwa makombi. Aikire moyo weduga dwaitu, tenyiteire mururu kuri nyongo. Umonyora rakiwa rangu oi, umonyora rage kayaga na ona ndale kiongero. Umonyora rage kayaga na ona ndale kiongero. Isio kimi ingenyoto mae njeruke haro, ingedigi na rere ngore haro. Mongorota rere anditoro haro, arume mwika ekei itana ngodonde madune. Arume mwika ekei itana ngodonde madune. Akwomo odia kochuraka Tokei kanya ale muhoreri, tokei kanya ale viki mariamu. Ale rokireire ne orikuri, idene kete kozi ya taekwondo, idene kete kozi ya taekwondo, judo na karate. DJ McGeorge in the mix. Mosinge kinyana gatuma moigwe, ingino kakwina tumaiyando aitu. Joe karamuna iratathi fasta, Joe karamuna iratathi fasta haraka nyanike. Joe karamuna iratathi fasta haraka nyanike kuria nyuma. Ingino tomae njeruke haro, ingiligi na rere ngore haro. Bongorota rere anditoro haro, arume mwika ekei itana ngodonde madune. Arume mwika ekei itana ngodonde madune. Akwomu Wana viture kango esia mekoro, tumekoro toire tutwe thiko ici. Ungetuona twe akete marangi, nawe ciria tewe ni wage mwene. Wenda mwakina mbeca tutitigagia, ukarwa imwana witogore kendo. Ukiinuka muhuko nduri ona teni, tigana tuo mwana witurora gwaku. Tumekoro toto tumekoro, tumekoro rora twana kuorera. Tumekoro toto tumekoro, tigana tuo mwana witurora gwaku. Ora igua saimo amataki. Ai ai. Wajeni waigua nienge tweta mekoro, nekanini nogeshia giatacue. Arume atano na gotirio taogaga, kwe wanjuere wangu ona ithe wa ciana. Na wikendi gakahurira njoroge, ina kwithe wa ciro tothie mugithi. Na ndugatige ing'otore cia kanyama, kihingaga ithabu riri ria wikendi. Tumekoro toto tumekoro, tumekoro rora twana kuorera. Tumekoro toto tumekoro, tigana tuo mwana witu rora gwaku. Inoro's finest, DJ McGeorge Sapiri. My dear Mary, my dear wakwa, oh. Takera redera, ediera keyerio. Naga katekwa, tena weta urokete. Ndia onyedete, kakwenda tarifio. Nwa urokiria, niyango. Nwa urokiria, oh.
DJ Mark George in the mix. Nani mwingine wewe? Nani agasiria? Umetona tia melie. Kondarora vega, kona wane muraika. Nagaya kenyenda, agego ikoro kiate. Noiga mwenda, kikwani anani muiso. Maidi ya meri, waniye. Temani kwa dete, oh. Dogil, Slayer. Nitavile kulia mangu, limwana wana ikulu. Ketokana na kailetu, temebele ambia. Jagekia babu kwa siega, kekera ne wajaka. Tokelia na toge tuaitwa, netogo viekwa na siari. Kamo ikiwa kwa onginya gwito mosie na kinya gwito kanunga maitwa kia bako maka kinulia oyo ne wao anataimego ekia kiemura maito ne wakwa githe twaciarire jamba nimegoke ikia mundo murithiewe mumenye murore mitugo yake ndaga uike konia ugakenio ni uthako oyo mwiri wa guthira mucone utoire thutha tandireria ya kirato. Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. Kinyo kia kanunga doigagane miejage mugo wakwa ni uri wathi nyitetie marikia guciarwo tene ti kwega ni gwa thuri moigaga ucio mwana ari gukenga miaka ndocoke na thutha icokia ciaria kwa nundu na gata kwa meamwe kibera ndindelere-ini nindironire gatha ngikiriria ikaracie ngiena mundu na ihenya gikiririo na ngitwarwo nĩaciaria kwa tukaracie nimegoke ikia mundu murithiewe mumenye murore mitugo yake ndaga uikie ngunia ndugakenio ni uthako uyu mwiri wa guthira gucono tũire thutha tandireria yake. She can get into my get a tala so gonna get a kini braga daga king braga king braga daga sing. She can get into my get a tala so gonna get a king braga daga king braga daga sing. Ale Congo nankewa, Congo nankewa, Congo, Congo, Congo nankewa. Ale Congo, 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 Congo nankewa, Congo, Congo, Congo nankewa. She can get into my get a Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. I don't get a lot, God the way. And I don't pay my rent, God the way. There be one for my hand, but God the way. There be one keep my joy, but God the way. I say anything them do not God the way. No, not God the way. No, not God the way, no.
DJ Mac George in the mix. I don't change my name to Godwin. And no more, I don't buy more to Godwin. They say my market no go sell for Godwin. And then me say I no go blue for Godwin. Them my brother, make them try their luck. My God go win, no my God go win, no my Lord go win, no. Anything I do not Godwin, no not Godwin, no not Godwin, no. As you don't pass exam, now God you win. And then me say you no go pass, for God you win. You wake up, see today last song, now God you win. Robbers they rob, they no see you, brother. They no see you, my sister. We are better fast. God you win, no now God you win, no now God you win. Anything I do, now God you win, no now God you win, no now God you win. As now your wedding day, now God you win. And he don't say where you dey find, but God you win. See we go pop champagne today, God you win. And we go dey dance, cause God you win. Ni kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi. Inoros finest DJ Mac George Msaperi. Bwana leo karibu sana thini wa tafarira ya shoa ya muthenya mwega wa Feel Good Friday. Muthenya mwega wa tariki 27 mwezi wa keri mwaka wa 2026. How you doing? Leo karibu sana tushoa ginya cia handetha imwe hwaine. Tugikunengereria mwaga wa gicunji kigana kwa igana tukiaruka kindu gigwitwo weekender. Ani tatu tari uto muthi hatiri ndo tangaja anete Members Day. Ana kuri na ikere kale Members Day tutikire no ndungi ne gutigire ati no amukira weekend wina gikeno kingi muno na leo hatu 299 hainoro KE hajugo no hirimu official mudogo to DJ MACJ OJ utakuja kutupata moja kwa moja DJ Mac George. Vipi? Gana hata uko aje buda? Mazeni kofiti. Uko sawa sawa? Bwana. Umothe ni na weli. Nitwikirite kindu mutwe. Andore maratu na ma online. Kana maratu na Facebook, kana maratu na TikTok, kana maratu na thini wa kiru to YouTube, kana series and digital. Kila na view sister anywhere we are live. Tunaonekana tumepiga vitu kwa vichwa. Mimi nimepiga cape na wewe umepiga durag. Hata kamilio nikianguka hapa bwana inachanganyikiwa. Inashindwa ikwe rangi gani, kama ni nyekundu, kama ni green, maragi no moyo na kiria na githweli. Uwe maragi mariko na githweli. Joe na maritwa samawati ni rangi uriko? Green itago ndo na kuna theruji ni riko? Theruji pio bwana we. White kama nini? Theruji na kwanga white. Sio nyeupe. White sio nyeupe. Theruji green yaitwa kijani kibichi. Ndio, kisha kuna nyekundu. Sasa una rangi ya mchanga. Rangi ya mchanga ipi hiyo? Ndio. Brown ndio. Na pia una rangi nyingine nyeusi. Nyeusi vipi? Nyeusi tititi. Hiyo ndio black. Kisha una ile rangi nyingine ya yellow itakuwa manjano nere. Bana, hiyo ndio yellow vile. So umetoka shule juzi. Bana na atambui. Na sio kama anaelewa hizo marangi. Na ametoka shule kule Mombasani. Kwani vipi hapo? Marangi mara ugagate meku. Anafaa kuwa anazijua. Si kweli? Na ningine yake rangi ugeweta kwa mtondogo. Wajua huo rangi upi? Ndio.
kesho kutwa ili ingine. La hasha. Mtondongo ni rangi ya purple. Ukitaka kusema nimepiga t-shirt ya purple unasema nimepiga t-shirt ya nini? Mtondongo wewe. Bwana wi. Hai, karibu sana. Tumeshukuru kuingia huku kijijini, atupige kazi mpaka maidha ingine. Iletigwa. Ni Friday. Ndio. Feel good Friday. Feel good Friday. Mpaka maidha ya saa moja. Anawagithio muno ni mundu gwitwo Baba Jao. Agithio na wagicwa Kavio Kaugeo. Agithio na mundu gwitwo Jackie Mahambol. Kura gwitagwo gwitaga magumu hindi nyingi. No ti magumu. Makoyo ma Murang'a nduraga ndimetaga magumu. No agithio na mundu gwitwo Esther the Rest Girl. Asema kusabahi kawewe abo sawa alikuma haguthie na mbere ri ni Feel Good Friday. O umuthi ri he muthuri unjiria ngugeithie etagwo Philip. Etagwo Philip, akoragwo wa Matangi Foundation kule Limuru. Akoragwo wa Matangi Foundation kule Limuru. Etagwo Philip. Amesema kusalimu sana. Kwa naye akasema umsalimu kwa Mugithi. Ati nani yule? Philip. Onili. Philip. Akiwa kule sijini wa Matangi Foundation. Hapo sawa. Philip ndaigwa. Ajiri ngogeithike una. Wili wa bagi ya kweli muno. Wili. Wili wa bagi. Haya Goshen. Opposite itapatia Farmer's Choice. Bwana aya Bogo Iharo ni mwini. Ni mwini. Ati ure yukiririe riu ni agiukiririo. Amugeithia. Mugo. Akiwa Tumaini buchare. Akikosa Tumaini wafanye nini? Ya maana Tumaini. Matumbo. Akikosa Tumaini wakule tumatumbo. Kiama ni sawa. Agithomori ni athire Naikuru. Nice. Kuna kabiashara anafanya hapo. Kuna kakitu kamemshikashika. Sasa nikamwambia akimbia. Run bwana. Na yeye akakimbia wapi? Huko Las Vegas. Ako sawa? Anika undu kega. Actually ni kega, ti kaundu koru. Ni kaundu kega. Nitakuohokerwo ni mwendwa. Kuohokerwo ni mwendwa. Ndui gatagati-inĩ ka maundu mangi maingi maria mega ri kuohokerwo ni mwendwa ni umwe. You know that one? That one you know? Kuohokerwo ni mwendwa ni mwe gatagati ga tu maundu turia twega muno. Riu ni kaundu karingaine na takariku no mwendwa wake ndakiohokete. Mwendwa wake akiri oho. Na no gu quantify gikeno kia mwago uria ena ki gikeno kiria ari nakio. Riu ri kwi muthenya wa Friday ri gututigwo na maundu maingi tuko tukiingira thiini wa ikereka ria kindu gigwitwo mwago ndio tusikie vizuri tukiwa pamoja, si hapo sawa? Agogo shesheni yakwi nawe ni twakunyita ugeni muno niguo tucoacwe twi hamwe nginya ciahande thaa imwe hwaini. Athini wa ndagika ici ihetukite 49 ni kuga 11 mbere ya thaa 10 ndagika 11 mbere ya thaa 11. Wina mweke mwega ma wagukorwo kigwa mwaga wa gicunji kigana kwa igana muthenya wa Members Day. Riu hatikire kubahatisha gwakinya ni uhotani ni tondu kwina mutaratara mwere wa kwihotanira imanjika cia besha uretwo cheza ithondeketwo na artificial intelligence. Uguo ni kuga ati iguteithagiriria uchambuzi. By the way supportaga timu iriku Mark George? Teneda supportaga Liverpool. Alafu nikachana na hiyo story. Also sahi support timu yote. Najaribu nafikiria naweza rudia tena Liverpool. Liverpool. Lakini siku hizi hujairika kuisupport. Nimekaa mudogo itoriri Liverpool ile wamesupportaga ri Mo Salah ali okuo. Gerrard. Steven Gerrard. Kitambo
Thaiba. He striker wao witagwo Mo Salah. Mohamed Salah. Mohamed Salah ndĩreciria arĩ thĩinĩ wa worst season yake kuma hĩndĩ yathire Liverpool. Nĩ tondũ ngwĩciria the last time abungĩte rĩ nĩ kĩndũ o September kuu last year. Na ni striker yule ni striker winger. Ni winger of some kind, however ni attacking do wingers makoragwo maria kwa attack ni wingers na mentality ya attack, ndio sababu wanaingianga wakikata ndani, hizo zinaitwa cuttings. Ushaelewa hivyo bwana. Aleule Mo Salah ari thini wa season yake ya njũru muno, no rĩu ũngĩkinyĩrĩrwo atĩ nĩ ũkwenda kũbetire mũbira-inĩ rĩ, tuge kwa mũhiano Arsenal na Chelsea, ũcio nĩguo tũra-anticipate na njĩra nene. Ũrenda kũbeti gatagatĩ wa Arsenal na Chelsea, ũngĩenda timu ĩrĩkũ ĩhotane hau he icio igĩrĩ? Chelsea inyonge Arsenali. Mbaya sana kwanza. Piga binja hapo wewe. Pige tano. Leo hidi ureka uguo rĩ, sometime tunasemanga vile sisi tunataka, lakini chances zinakuwa ni kidogo. Kwa hivyo tunanyongwa kwa mabet. Umebet? Ujaibet hizi na umewahi bombarusha, umewahi papa, umewahi just skies na aviatrix. Takufunza siku moja. Nione vile kufunza kubombaruka. Hii weekend si hatari na bana, nakufunza hizo mambo. Anori uli unaita gũteithĩtie na no ũteithio ni cheza. Sababu inakuchambulia, inakupea the highest chances. Ati vile uko na chances za kushinda kwa margin kubwa. No iko na redi. Everything is possible. There is a possibility Arsenal itapigwa bao 20. Arsenal kahoro 20-0. Hena possibility. Unaona hii? But possibility hiyo ni minimum. It is too minimum. Lakini kuna chances zingine ati Arsenal itafunga, Chelsea itafunga. Hizo zinaitangwa goal. Sawa Kuna chance nyingine Arsenal itafunga, Chelsea itafunga, mabao zitafika 3. Tuseme Chelsea ifunge 2, Arsenal ifunge 1. Hizo ni total mabao mangapi? 3. Hizo 3 so unaweza sema Chelsea to win and over 2.5 goals. 2.5 ni kumaanisha zaidi ya mabao mangapi? 2. Mambekse. Ushaelewa hapo? Leo kwira atiriri. Leo kumenyithia na ngakwira wega ta wega atiriri. Ati ringi na ringi mundu ni ageragio ndu. No ugakorwo ni urahitia na kunene muno. Ati ino ni jackpot. Kuna michezo tuseme kama ni 10 na kitu, tuseme 13, 14, 17 ni score different. Jackpot hiyo out of 17 ukaga game 5. Nasikia umeanguka kwa mbali sana. You ungekoro out of 17 uge 16. There is a bonus. Shaelewa. Sasa michezo ya cheza. Chema AI. Artificial intelligence mzee. AI. Bana ahora star 770 hash. Ashagura beti shaku kana ni quick bet, kana ni single bet, ona kana ni multi bet. Ona alikia gwikogwa ni rateithio gwika uchambuzi. Agwetukira star 770 hash oriu. Togana na mwago munene wa cheza. Aduka ikuthaka au takinyetie miaka 18. Amithako no gukwire meciria. Cheza irugamirwo ni BCLB kuhitũkia license number BK 0000856. Cheza
arutwo na ndeka ithano itigaire mbere ya thaa 11 cia hwaini gũkũ cagũrĩte nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. A feel good Friday, Members Day. Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? Ni ule wathi hando ukerwo ni andu umaruku ugakorwo utari sawa na ni moyo mani uthakaga mixi tiga radio nginya TV. Yeah, I found yourself in a situation. There's a certain place twathiĩte niĩ raja begi ta Kangethe, Albert Kangethe ri nĩ wa kũrĩa Ngesha arutaga na county government. Niĩ Kangethe Albert jabegi ta Kamau ri tumwĩtaga kũrĩa ekarĩtwo kangĩ tumwĩtaga kũrĩa matũra-inĩ nĩ mbũhũ iria cia Liason na jabegi ĩtagwo Samo kũrĩa chini tumwĩtaga Mũkang'ang'i kũrĩa chini Mũkang'ang'i tondũ nĩakarampaga ngari. Rĩu ũngĩona Samo rĩ kauga atĩ ũcio Mũkang'ang'i nĩakarampaga ngari kwambia kũrĩ Muru. Ũcaelewa? Rĩu rĩ twathiĩ ũguo tũikarĩte ũguo rĩ twambia mastori rĩ mani charingi cigĩũka mani kĩhũraga makobi twakuona twamenya atĩ athuri weekend ndio hii Mungu amekuleta. Ngemera noguo ndĩmoria atĩrĩrĩ kamũtachĩte kĩ makĩnjĩra atĩrĩrĩ hai gata toka magĩkorwo kairĩtu karĩa kamendagĩria magĩũka ngĩneo biruo ngĩrora ngĩona mani me post ya gatano mali ma 4800 ngĩcoka ngĩoya mũtambo ngĩhinya akorwo noguo ngĩona limit yakwa rĩ ĩrauga ndigĩtie matatũ ndigĩtie ma 300 ndigĩtie ma 300 limit ya gũkombithio na toguo wika bado ngogoyo nĩ yakĩtie gatawa gakũnjĩra atĩrĩrĩ heka rũkũngĩthiĩ stall farafara nĩ mũndũ ayugithagia atĩrĩrĩ nilijua hii nini hii alternator hii nilijua itakuja kunifail, hebu nisukumeni niende pale kando. Ugatindĩkwo gathi kando ukareka ciothe mambe mathie ugatumana na gabuyu direke bwe midenge ndio korogona na si ndio midenge wanakwambia wa look yanga base wanaviona ndio na ru warembo na Mac George alafu mamunju juu leo ni leo ndio hii siku magazi hizi mabusu atiriri tobe tukue matemo mathaa 11 si ndio twacokereria ri tuguthie na mbere na gucwaco umuthiri tutikire on ground kula gwetagwo